iravuga. Bibiliya iravuga. By'ukuri Bibiliya iravuga. Ugira ukurikirana ikiganiro Bibiliya iravuga, ikiganiro kikungura ubwenge bwo gutahura icyo Imana igomba ku bantu yaremye. Iki kiganiro mugitegurirwa na Radio Ubutumwa bw'amahoro, saminanira mu gisagara cy'i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, uyumvire icyo Imana ikugomba ko. Tugira twumva ijambo ry'Imana, turahaye kaze Pasteur Andre ashike hano atubarira ijambo ry'Imana mu ncamake. Umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimiye Imana data wa twese yatwiyumviriye ko ikavugana na marayika w'ishengero rya pentekote ry'I Bujumbura kugira ngo nanjye uyu munsi mpagarare mpereze nk'umuherezi. Imana hezagira abarongozi bacu kandi hezagire n'ishengero ry'Imana mwaje kumva iki Imana itugomba ko. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya 45 dutanguriye aho ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amajambo aho ngo Imana ihamagara Kuro. Ibi nibyo jewe uhoraho mbwira uwo narobanuje amavuta niwe Kuro, uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo nsiribange amahanga imbere yiwe, kandi nzokenyuruza umukanda w'abami kugira ngo ndamwugururira inzugi imbere yiwe, kandi amarembo ntazokugarirwa. Ninzoja imbere yawe ahari udusozi nzohasena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo by'ivyuma, kandi nzoguha n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho, kugira ngo umenye ko ari jewe uhoraho ndaguhamagaye mu izina. Jewe nyene Imana y'Abanyayisiraheli, Imana ihabwe icubahiro. Turasomye amajambo atari make, ariko ijambo duhagara ni ijambo ribango reka Imana ijya imbere mu budi byose. Bwira ngo mwicaranye ngo reka Imana ijya imbere muri byose. Kugira ngo igutabare reka ijya imbere, kugira ngo iguhezagire reka ijya imbere, kugira ngo ikurwanirire reka ijya imbere. Abantu bakunda kubwira abandi ngo tukuri inyuma, abantu bajya inyuma. Imana ishimwe ko abantu bajya inyuma, tuyihe icyubahiro agahezagirwa. Amen. Abantu bajya inyuma, kandi iyo bagiye inyuma hari misiyo baba bafite. Icyambere babagira ngo bazarebe aho unanirirwa bitwengere. Ikigira kabiri babagira ngo barebe kukorokera mu mitego bateze. Iki babagira ngo nusamara baguhenure. Rega umuntu ukuri inyuma agira gutega sunu gacugwa wubana. Abantu bajya inyuma, ariko ndashimira Imana ijya imbere. Haleluya. Imana irabango nzakujya imbere, kandi igiye imbere hari ibintu ikora nayo rero. Abantu bari inyuma bafite akazi kabo, ariko ndashimira n'Imana iri imbere. Imana iri imbere hari ibyo igenda ikora. Icyambere irasiribanga. Amen. Ufite iby'Imana yasiribanga nabibyereka Imana. Icyo ni kimwe, ijya imbere igenda isiribanga. Ikigira kabiri iri imbere ngo igenda iringaniza imisozi. Ibyo ubona Imana yahiringaniza byereka Imana mu kuduza ibiganza bwango Mana biringanize. Ikindi si ibyo gusa, iri imbere hari ibintu igenda ivunagura. Niko ijambo ryavuze ngo nzabivunagura. Hari ibintu ivunagura. Si ibyo gusa, ifite n'ikinyundo kinini yitwaza ngo igenda ibimenagura. Tuyihe icyubahiro agahezagirwa. Uyu mugabo witwa Kuro, abanditsi bamuvugaho ibintu byinshi, ariko bavuga ko uyu Kuro Imana yamuvuzeho mbere y'imyaka 150 mbere yuko abaho. Yesaya arabivugishijwe hari imyaka 150. Bavuga amateka ya Kuro arakomeye. Kuro uyu bavuga yuko sekuru byara nyina yari umwami w'Ibumedi, yari umwami w'Ibumedi. Najya nkubwira uko Imana irindi jambo yabwiye Yeremiya ngo mbega Yeremiya witegereje ubonye iki? Yeremiya ati je mbonye inkoni. Ati sha burya warebye neza, ndindi jambo kandi yirivuze ntabwo iririndisha amaboko, ntabwo iririndisha ibyatsi. Oya, ngwiririndisha ubuhiri. Niyo mpamvu Dawidi yaravuze ngo inkoni yawe, ubuhiri bwawe n'ishimba yawe nibyo bimpumuriza. Tuyihe icyubahiro. Arangije ngo sekuru wa mwami w'Ibumedi yari yarabyaye umukobwa umwe witwa Mandina, niko bavuga abo banditse. Nyamukobwa wa mwami, umwami ngo aza kurota abona umwana we yabyaye umwana, ngo wa mwana aho ahagaze ngo bagiye kubona abona amazi arakwiriye, isoko iratibwimburutse, imbizi irakwira, abona amazi akwiriye isi yose. Agenda abaza abanyabwenge ati mbega ko narose ibi nibi ku mwana wanjye, mwambwira ibintu ari ibiki? Baramatinya kubahwa mwami, umukobwa wawe azabyara, kandi niyabyara umwana
azaba umwami kandi azaganza amahanga yose kandi n'ubwami bwawe azabufata. Umwami ati reka mbizibire bitarababasha ngo agire imihigo. Avuga yuko umukobwa atazamushingira umuntu w'iwabo ibumedi, kirazira. Yiga amayeri ajya kumushingira ibuperesi kugira ngo niyavuka azavukire iyo kure atabasha kuvuguruza ingoma ya sekuru. Nyamwami ngo ahejeje yitwaga Darius, niko bavuga abo banditse ibitabo, ngo yumvise ko umukobwa watwite arabateye bagabo azahava byara kandi naho azamubyarira iriya erega azantera andwanye, bwa bwami buzagenda naho abufata buragenda. Bukere bwaho rero ngo atuma ku mukobwa ati mwana wanjye urazaza ubyarira ino kugira ngo umwana nzibonera umwuzukuru ndi uwa mbere. Umukobwa aje kubyarira kwasa. Akibyara abwira abakira ati condition niyavuka ntihagire undi muntu ubona umwana mubanze mumunzanire, nigiye ugomba kuramutsa umwuzukuru wanjye bwa mbere, ntihagire undi muntu mumuhabasha munzanira kuzukuru. Abyara umuhungu baramuterura no kuri sekuru ngo yaciye arungi ku musirikare wiwe muri ibyo bitabo ngo witwa Harupakusi. Uwo Harupakusi umujenerali ati genda uje kwica uyu mwana. Nyamujenerali aho kugira ngo amwice amusohokanye ahura n'umushumba uragira inka z'ibw'amahoro, atewe akirajya kwica uyu mwana. Nyamushumba ngo ajya muhira kugira ngo ajye gutora inkota yo kumwica. Ageze muhira asanga Imana yakoze ibintu ntimeze nk'abantu. Asanga umugore wa mushumba yabyaye abyara umwana upfuye. Umushumba ateye bagabo, reka umwana n'umwana, reka mpamvu wapfuye nzarera umuzima. Atambu wapfuye arera umuzima. Kura barazutse kuko Imana irindi jambo n'ubuhiriwe. Iririndisha ubuhiri. Nyamwana ngo arakurakurira ku mushumba. Izina camwita Kuro. Muzasomera bango nakwisi izina nubwo utari bwamenye. Nakwisi izina iryo ni izina Imana yamwitiye ngo naho atari bwayimenye. Rindira rero ngo bageze ku myaka 12 niko abanditsi bashishikara bavuga batora abana ngo bazaje mu gisirikare cy'ibwami gutangira training yo kuzatabara igihugu. Nakuru agendamo nk'umwana uvuka ku mushumba w'ibwami. Bagezeyo abana bose batora Kuro ngo ababere umukuru, atangira gutwara abana. Atwaye abana ngo umunsi umwana umwe ngo akora ikosa. Kuro aramukubita aramubabaza. Ahejeje kumubabaza rero nyase w'umwana ajya kwitwara ibwami ati umwana mwazanye siwe. Bamucira urubanza rwo gupfa. Agiye gupfa bugira kabiri ariko ntaho ari buke. Umwami arabati ho yagomba gupfa. Abana ati akoma amashi biranka binaniranye. Ingingo irafatwa ku Kuro apfa. Kuro asaba ijambo ati nyakubahwa mwami pfa ndabyemera nta ngorane ariko najya ngo mbazi ikibazo kimwe. Mbe uwisha amategeko niwe ugororerwa cyangwa uwahanye uwisha amategeko ni ukwiye kwicwa? Hakwiye kwicwa uwisha amategeko uwayubahirije akabaho. None rero ko ucuritse ibintu ukagira injustice wakurikije amategeko ngo abeho yicwe uwayishabeho murantunga unyice nta kundi ari kurandenganyije. Umwami ateye bagabo ati umwana nuwaheye. Bagize ubushakashatsi wa mugabo ngo araza bati nyakubahwa mwami ntubaze byinshi, uyu mwana ni umwuzukuru wawe, mwantumye kumwica sinamwica nsanga umugore wanjye yabyaye upfuye mpambo wapfuye uyu ndamurera. Uyu mwana rero yitwa Kuro ni wa mwuzukuru wawe. Niwe rero umwami yaciye afata akamagara umukobwa akira umwana wawe jyana. Kuro aragenda ajya gukurira iwabo ibuperesi, akomeza igisirikare aza kuba umwami w'abaperesi. Aratera ajya n'ibumedi kwa sekuru nabwo arabufata acatanguza ingoma y'abamedi n'abaperesi. Kuro wa mbere mujya musoma rero Imana ishimwe. Imana cyatumye irinda Kuro ikamuvugaho niki muzasome murezira. Niwe watanze itegeko ku rusengero rujya kubakwa. Imana rero ntirinda umuntu, Imana irinda umugambi wayo uri mu muntu. Haleluya. Burya kuburiho nuko Imana hari ikiguteganyaho. Kuba waje ahangaha ni umugambi w'Imana. Kuba ukiriho kubuhema ntugire ngo waje paragisida no. Iforoma yawe yari yawe wenyene. Hari ikimana yakuzanira agaheza gatuye cyubahiro. Tugaruke kuri Kuro rero. Imana bango nzakujya imbere muzasome ko yamugiye imbere. Ndagira ngo tuvugane kuri iri jambo ureke Imana ijya imbere. Niwareba muri Bibiliya hari abantu Imana yagiye imbere ikajya ibitangira aho bagiye kujya. Ndakwifuza ko Imana yakubanziza muri byose. Wifuza ko Imana imubanzirizayo reka tuyihe icyubahiro. Ndimandana Imana yo mu ijuru yabwiye Mose ngo nzaba ndi kumwe nawe rema. Bageze ku kiyaga Mose abwira Imana terega Imana byakomeye ibiki ikiyaga ingabo imisozi. Imana ati hoya navuze ko nzaba ari hondiriko ega bandanya. Ni Imana ikamye ibiyagira gahezagirwa bambukira humutse. Njya ntangara kwa Abanyegiputa bagombye guca harya nabo entreprise yakoze
utazi barabara bari barayishinze ryari. Uwagendanye n'Imana, Imana ikuri imbere, hari aho uzaca ugukurikiye agweyo. Nuko bipanze ku Mana. Imana itujye imbere mu izina rya Yesu. Saba gusa ndabona umugabo witwa Danieli bamugirira inama, bamutama urwoba rw'intambwe, ariko basanga bagize erreur technique. Yesu ni byose muri byose. Mu ntambwe Yesu ni intambwe mu muryango wa Yuda. Mu mazi Yesu ni isoko imara inyota. Mu biti Yesu niwe giti cy'ubugingo. Mu nzira Yesu niwe nzira yo kuri n'ubugingo. Tumuhe icyubahiro agahezagirwa. Mu mitsima mu bugari naho mugorwa n'ubugari, Yesu niwe mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru. Ayiwe, haleluya. Barangije rero bafata Danieli bamutama urwoba rw'intambwe, ariko bibagirwa yuko yizigiye intambwe mu muryango wa Yuda. Intambwe mu muryango wa Yuda imutangayo isinzira izindi zose. Haleluya. Imana ikubanzirize mu izina rya Yesu. Ndimo ndabona Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo babacanire umuriro ngo babatemo, ariko bibagirwa yuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Kandi n'abakuru baravuze ngo umuriro uzimwa n'uwundi we. Barabafata barababoha, bajugunye mu muriro, basanga Yesu niho arimo. Iwaca mu muriro ntacu uzaba. Haleluya. Irindi jambo yarabivuze, ibabanzirizayo umuntu mw'isi wavuze bwa mbere ngo mbonye umwana w'Imana, ni umwami w'umupagani. Kubera Yesu yari yababanjirijeyo, yagiye kureba habona ngo ni bane. Atewe twashizemo bangahe? Ati batatu, kandi bari babosha. Atego ndabona mwo bane, kandi ugira kane asa n'umwana w'Imana. Mbe yarabimenyeye hehe? Nimutavugishwa n'amabuye azavuga. Duhe Imana icyubahiro tubanjirije hari byikora. Ako kanya ngo barabaje batereyeyo wa muriro bacanye wabo urasohoka, uhunga umuriro w'Imana urigata babandi bawucanye barapfa, abawucane bawutembera mu tuyihe icyubahiro agahezagirwe. Haleluya. Ndakwifuriza Imana ikubanzirizeyo. Imana ikubanzirizeyo. Ndimo ndabona umugabo witwa Yohana. Muzabaza Yohana. Yohana ngo intumwa ya Yesu bamutaye mu mavuta bagira ngo arapfa. Bamwe bari bagiye kumuteka ifiriti y'umuntu ngo baracanira bamumanuremo ngo abifiriti. Ibyari ubusaza bihinduka ubujene. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo ibyenda kukwica ibigaragara nk'ibitwica ngo biduhindukiramo ibyiza kubw'umugambi w'Imana. Tuyihe icyubahiro. Imana ikubanzirizeyo. Bamuti Patimosi hariya mu byahishiro Yohana, bazi yuko ari bugweyo. Agishikayo asanga Imana yamubanjirijeyo ngo ku munsi w'umwami aba muri mpwemu. Imana ikubanzirizeyo nibwo uzajya muri mpwemu. Rero ndimo ndabona undi muntu witwa Morodekayi. Uzasome Morodekayi. Morodekayi hariya mu gitabo cya Esiteri, umugabo witwa Hamani yakoze inama, wasanga ari n'izaraye zikozwe kuri wowe ntawamenya. Ariko ndashimira Imana ntimeze nka naka gusa yishyira imbere gusa. Arangije muri ya nama agize ngo abaje nama baravuga ati umva shinga igiti. Abayede nibo n'abafundi barabyungukiyemo, kuko umufundi n'umuyede bakoze mu ijoro ntibahebwa nk'ayo mu gatondo. Oya, ngo bakoze ijoro bashinga igiti barakinangira. Ariko ndakunda Imana. Imana imaze kubona ko mu gatondo ari buzinduka ajya gusaba Morodekayi ngo amumanike, Imana imutangayo. Iragenda ibwira umwami ati ntusinzire uyu munsi birahindutse bwana. Kanura. Harakanura. Bagatamba ntibifate, bararirimba ntibifate, bazana ibyo kunywa ntibifate. Ibwami habera byinshi. Baragerageza amahirwe y'ibwami ngo reka umwami yasinzira. Wapi? Imana ati soma. Mbe kudasoma soma. Ati yewe munzanire munsomere. Ntusome iby'amashantiye wubatse. Oya, hari umuntu Imana agomba kwibuka. Haleluya. Ngo ageje ngo mugusoma mu igitabo ati hariho umuntu witwa Morodekayi. Aho rero taho sha soma twumve rero. Uwo Morodekayi ni ibiki? Hariho umuntu witwa Morodekayi umuyuda wibera ku marembo ibwami. Umunsi umwe yaburiye umwami yuko hari abagabo bitwa babiri giti babiri giti bari biri gitura babagombye kwica umwami. Morodekayi arabimenya arabivuga. Umwami ati uwo muntu mwamuhaye iki? Hagararaho. Uwo muntu mwamuhaye iki? Atereka ntacyo yarabereye. Erega yari umuzamu twari kumwe iki kindi. Ariko ndashimira Imana amavuta ahindura amateka. Haleluya. Duhe Imana icyubahiro. Amavuta ahindura amateka. Ako kanya ngo kanya Hamani nawe barahageze azanywe nande no gushaka Morodekayi ngo amwice. Imana yagize ite? Yamaze kuvuga Morodekayi bwana. Uwo ninde uri hanze? Uwo ninde uri numva hanze? Ngo ni Hamani. Mubwiraze. Hamani agashika ati nagize bwakeye nyakubaha mwami. Ati ceceka. Nari mfite ikibazo kimwe mwami. Ikibazo ninde? Ni Morodekayi. Reka mbanze nkubaze.
uwo umwami akunze kubaha, uwo umwami akunze kubaka mu icubahiro mu bantu yamugirira ati. Hamani nawe ngo yibwira ko nta wundi umwami akunda kuyicyubahira atari we. Yari yasenze angahe? Moridekayi yarahejeje ayitatu, Hamani yarahejeje ayingahe? Haleluya. Gusenga, ugusenga byose unshi kurida iraka naho nyine gusenga kunjikana kuri data nawe akanyiza ibingoye. Ufite ibimugoye bishyikiriza Imana mu kuduza ibiganza. Arangije we umugabo yahejeje iminsi 3 ko arimo asenga kugira ngo Imana imukize ibimugoye. Undi nawe avuye kurya yahaze aragenda afuhagira inzigo ngo aje kwica uwasenze rie ntibikunda. Hamani yamurushaga icyubahiro, Moridekayi akamurusha gusenga. Icyubahiro ni dawuni, gusenga ju. Ngo arihenda ngo aravuga ati yewe ati rero umuntu mwabakuze ko ngo yumvaga ngo ari we. Ega yari yakoze kudeta, mujye mubireba neza. Umuntu wasabye ikanzu y'umwami arangije si ibyo gusa aravuga ati kandi munyicaze ku ifarashi y'umwami ya modoka agenderamo. Ati kandi murangiza mushira muyambike krone, igisibo cy'ubwami kigeho, cya gisibo cy'ubwami idarapo, bashiraho idarapo rigende hungana mu gisagara. Ati nuko rero umuntu umwe mu baganwa b'umwami babugufi afata akamikorofone ace mu gisagara agenda aririmba ngo nguyu umwami akunze kubaha, dore uko bazajya bamugenzereza bizajya babigirwa nguku bibi cyagezwe byandikwe. Umwami ati nta bindi usigaje, ati ibyo byaba bimaze. Ibyo rero uvuze nta na kimwe kivuyemo, genda ubikorera umuntu witwa Moridekayi uri ku marembo. Moridekayi ati Hamani ngo moki hariyo umuntu akwanga n'izina ntarivuga ngo moki munde nyakubaho mubwiye ngo Moridekayi, kandi umuntu uri buririmbe ni wewe. Duhe Imana icyubahiro agahezagirwa. Imana itujya imbere. Ariko hari ibintu bijya bibuza Imana kujya imbere, hari ibintu bizibira Imana ntikujya imbere. Dusome ijambo ry'Imana ugasanga biri kuri wewe uca ubikuraho kugira ngo Imana ijye imbere muri uyu mwaka, ibyawe bizagende neza. Ibyo wafashe byose byarapfuye, ariko ndakwifuriza gusigarana ibyo Yesu yagufatiye. Amen. Kuko ni wamureka akajya imbere azagenda aringaniza, agenda asiribanga, agenda amenagura, agenda avunagura. Kuraho ibiro twumve. Dusome ijambo ry'Imana igitabo cyo Kuvayo 32, igitabo cyo Kuvayo 32. Dusome duhereye hano ku murongo w'indwi twumve. Ku murongo w'indwi aravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati manuka ugende, kuko ba bantu bawe wakura mu gihugu cya Egiputa bamaze kononekara. Imana idutabara. Ba Bisirayeli Imana yambukije ikiyaga bita abantu bayo. Usomye ari mu gitabo cyo Kuvayo ibice 3 ku murongo. Imana yabwiye Mose ngo numvise gutaka kw'abantu banjye bari mu gihugu cya Egiputa, none manuwe no kubatabara ngo mbakure mu buja barimo. Barabi Imana bagitakambira Imana, rindira bagwe bakora ibyaha basenga ibigirwamana bombi ikibumbano. Imana iragaruka ibwira bati Mose ba bantu bawe Imana ibarinde ntibuba ba pasitori, ntibuba bacu mwabagabo mwe, shengero ry'Imana ntibuba bacu. Oya, ndabifuriza gushishikara muri ab'Imana kubera bari bakoze ibyaha ibintu birahinduka. Imana ibwira Mose ngo ba bantu bawe, Imana itubabarire, amaraso Yesu natweze. Aho Imana ntiyari ikirimo. Dusome twongera dusoma ahandi. Dusome igitabo cyo Guharura 12, igitabo cyo Guharura 12. Dutangurire hariya ku murongo w'indwi twumve
iki jambo ry'Imana ryo rihavuga. Umutwe w'amajambo uravuga ngo haya ku 10 karavuga ngo Miriyamu na Aroni bagirira ishari Mose. Ukaburi hano ugira ishari, Imana ikubabariye mu izina rya Yesu. Kugira ngo ubyumve neza, hari abantu badakunda gusoma Bibiliya, kadusome wumve. Were ku murongo aravuga ngo Miriyamu na Aroni banegura Mose kubwo umunyetiyopiya kazi yari yararongoye umunyetiyopiya kazi. Koko byari byo. Baravuga bati mbega uhoraho avugisha Mose gusa, tweho ntatuvugisha. Uhoraho arabyumva. Nawe bya bindi uhoraho yarabyumvise birya nyine. Ega yarabyumvise. Ineza yawe wihanire twumve. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza kurusha abantu bose bo mw'isi. Ako kanya uhoraho abarira Mose na Aroni na Miriyamu ati nimurenguke uko muri batatu muze kw'ihema ry'ibonaniro. Nuko bararenguka uko ari batatu. Uhoraho amanuka ari muri ya nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'iryo hema, ahamagara Aroni na Miriyamu. Bombi baraza, arababarira ati nimwumva amajambo yanje asangwa muri mwebwe, ari uwo mvugisha. Jewe uhoraho nzomwimenyeshereza mu ndoto, ariko umusabyi wanje Mose siko bimeze, agamburuka mu rugo rwanje rwose. Wowe twama tuvugana akanwa ku kandi, mfaboye nafinze, kandi ishusho yanje jewe uhoraho arayibona. None rero ni igice cyatumye mwubahuka kunegura umusabyi wanjye Mose. Ku murongo w'9, maze ishavu ry'uhoraho rirabaziriringira, arivumbura ngo aragenda. Imana tutabare. Yari yaremeye ko azabana na bakagendana nabo, ariko batangiye kunegurana no gusebanya no kugira urwamo na bigambo byose bavuze ngo uhoraho arivumbura. Mwene data, uyu mwaka birakwiriye ko uhoraho ajya imbere yawe kugira ngo agende aringanize ibitaringaniye. Aho washyize akadosiye, Imana igutange igenda ikavuga utarashikayo, uzagera usanga yagutanzeyo. Ariko muri wewe nta byaba byayatumye Imana yivumbura n'ibiki kujya imbere. Usamye hano ngo Imana yarivumbuye, iragenda, urugendo rurahagarara, bamara iminsi 7 batagenda, ibintu byose byabaye paralize. Kubera iki? Kuko Imana yabavuye imbere. Suzuma neza muri uyu mwaka urenganya ibyo wagendeyemo, ibyo wabayemo, Imana iracyakuri imbere, agasanga uhoraho yarivumbuye ku buzima bwawe. Haguruka tugusabira imbabazi mu izina rya Yesu. Uwumva Imana yamujya imbere, ikagenda isiribanga, ikagenda imenagura, ikagenda iringaniza, ikagenda ivunagura, imenagura. Haguruka tugusengere, ariko ukuyeho ibyo bintu mupfa. Kaze mu izina rya Yesu. Wowe ibituma Imana itaba hafi yawe urabizi, ibyayijyanye kure urabizi, ibyatumye Imana yivumbura ikava aho uri urabizi. Nimba ari ukunegurana, nimba ari ugusebanya, ko basebeje Mose kandi bavukana, umunwa wawe urashobora gutuma Imana yivumbura ikagenda. Ariko muri uyu mugoroba ni mu ntango z'umwaka, haguruka uzubwire Imana ngo Mana, icyakuvanya hondi nigikurweho n'amaraso yawe, icyakuvanya hondi nugikurako kugira ngo ujye imbere, ugende uringaniza, ugende umenagura, ugende usiribanga. Haguruka tugusengere mu izina rya Yesu. Kaze, turahaye kaze umubyeyi wacu mu ishengero kugira ngo abasengere abasabira imbabazi. Imana igusangaho ntiyivumbure, ariko igusangaho kugira ngo igutabare. Hako Imana yivumbura ca bugufi. Tugira dusenge Imana, dusengere aba bantu b'Imana bemeye kumva ijwi ry'Imana no guca bugufi. Mana data wa twese, turagushimiye Mana, ugomba kugendera imbere yacu, ngugenda urakura imitego, ugenda urakura ingorane n'ibibazo, kugira ngo bakubaha baca hameze neza hasenye. None rero Mana, hari irindi jambo rije, kuko abantu bari bagucumuye ko warivumbuye, urabata, urabareka, maze urugendo rurahagarara. None turasenze Imana, imbabazi z'Imana nizongere zibe ku bantu bayo. Abantu bumvise ijwi ryawe Mana, ongera utabare abantu bawe Mana yo mwijuru, kugira ngo abantu bawe bongere bumve ukwishira no kwizana, bumvura imbere. Mana gendera imbere y'abantu bawe, kabemeye guca bugufi. Wagendanye natwe muri uyu mwaka wose, turosiganuke rivuga ko ukwiye kwama imbere, natwe tukagukurikira
bavuganye nawe warabaretse bumvise ijwi ryawe baraciye bugufi ngwino ubaharire ngwino ubagirire imbabazi ngwino ubuhagire ngwino ubeze ngwino ubatabare Mana nyakubahwa nta yindi mana dufise atari wewe nta wundi wo gutabara dufise atari wewe nta wundi wo kweza abantu dufise atari wewe nta wundi wo kuzimya ubukare bw'umuriro nta wundi wo kugara iminwa y'intambwe nta wundi wo gukamya ikiyaga mu izina rya Yesu Kristo ni wowe gusa wapfuye ukazuka imbabazi zawe mwami nizibe ku bantu bawe amahoro yawe niyongeraze ku bantu bemeye kwihana mu izina rya Yesu Kristo ongera utabara abantu bawe baremeshe bahumurize imbabazi zawe zibe ku bantu bawe natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu Kristo umwami n'umukiza wacu Kristo umwami n'umukiza wacu Kristo umwami